Sasvim je evidentno da se i dalje suočavamo sa problemima nedostatka svijesti o zagađivanju okoline i generalno lošeg odnosa prema životnoj sredini u kojoj živimo. Isto tako, naši građani ne samo da su isključeni iz brojnih procesa koji se direktno tiču životne sredine, već ili uopšte nemaju ili imaju vrlo ograničen pristup mnogim važnim informacijama. Građani, pogotovo oni iz manjih sredina, još nijesu na pravi način obavješteni o različitim mehanizmima koji su im na raspolaganju i koji štite njihovo pravo na zdravu životnu sredinu. Poseban problem je često nejasno određena nadležnost ili izbjegavanje odgovornosti državnih i lokalnih institucija u slučaju ekoloških incidenata. Sa druge strane, Arhuska konvencija koju je Crna Gora ratifikovala još 2009. godine i čija je primjena trebalo da dovede do veće i pravovremene informisanosti građana o ekološkim temama i njihove značajnije uključenosti u važne procese u oblasti zaštite životne sredine, još nije na pravi način zaživjela u praksi. Iz tog razloga nevladino udruženje Zinak je uz podršku Građanske alijanse kroz konkurs podrške nevladinim organizacijama u Crnoj Gori pokrenulo projekat jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu. Opšti cilj ovog projekta je doprinos ostvarivanju prava građana na zdravu životnu sredinu, dok je njegov specifični cilj doprinos povećanju nivoa učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine, jačanjem kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija i podizanjem svijesti građana o zaštiti životne sredine. Možemo reći da je zaštita životne sredine jedan od najvećih izazova savremenog društva i zbog čega unapređenje stanja u ovoj oblasti prioritet svakog društva. U tom smislu adekvatno je svakako donošenje novih pravnih instrumenata o zaštiti životne sredine u skladu sa standardima Evropske unije uz sagledavanje i razumijevanje uloge i prava javnosti u postupcima u okviru kojih se donose odluke o životnoj sredini. Te moram da se vratim upravo na projekat. Cilj ovog projekta jeste bila upravo promocija takozvane Arhus konvencije koja akcenat stavlja na uključivanju javnosti u donošenju nekih odluka koje su od značaja za zaštitu životne sredine, odnosno u pitanju je konvencija o dostupnosti informacijama u oblasti životne sredine, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima koja se odnose na životnu sredinu. Osnovni razlog, a samim tim i cilj donošenja ove konvencije jeste potreba uključivanja javnosti u procese odlučivanja i ustanovljavanja odgovarajućih sistema za informisanje javnosti o problematici zaštite životne sredine. Najvažniji postupci odigravaju na polju upravnih postupaka, kada je donošenje raznih ekoloških dozvola, postupanje inspekcijskih službi i tako dalje. Pored te upravno-pravne, ustavno-pravne zaštite, možemo govoriti o krivično-pravnoj zaštiti, koja je također, može se reći, najmlađa pravna grana kada se radi o zaštiti životne sredine, a što rezultira sa druge strane jednom vrlo siromašnom sudskom praksom. U krivičnom zakoniku Crne Gore predviđena su brojna krivična djela po ovom pitanju. Neću ih nabrajati sad ovom prilikom, navešću samo da je predviđeno krivično djelo povrede prava na informisanje o stanju životne sredine, što je sve u kontekstu Arhus konvencije i uključivanja javnosti da zna i stavljanja akcenat upravo na to, da je svaki pojedinac važan, da se uključi, da aktivno djeluje i da se zainteresuje upravo za stanje životne sredine i za okruženje u kojem živi. Broj predmeta kada govorimo o ovoj oblasti na štetu životne sredine je daleko ispod onoga što se vidi na svakom koraku. Statistika u posljednjih 5 godina govori da su na štetu životne sredine u najvećem broju slučajeva dosuđene kazne za neka trivijalna krivična djela kao što je šumska krađa ili nedozvoljena, odnosno gradnja bez građevinske dozvole. Imamo i nekoliko djela ubijanja i mučenja životinja, a iz 2018. godine imamo zagađivanje životne sredine koja je završena odbačajem krivičnog djela.
ideja radionice koju smo držali oko Arhutske konvencije bila je ta da upoznamo predstavnike civilnog sektora sa tom važnom međunarodnim ugovorom i sa svim onim što on znači. Tako da moj dio je negdje bio u suštini da predstavim samu suštinu konvencije, znači njena 3 stuba, pristup informacijama, učešću u procesu donošenja odluka i pravdi ukoliko se povrede ta 2 prava. Ono što je još bilo, da tako kažem, u akcentu mog izlaganja i mog predavanja, bili su i Arhus centri. Mreža Arhus centara u Crnoj Gori, naročito ovaj u kome se sad nalazimo, Arhus centar Nikšić, koji je otvoren prije 11 godina i koji je podržao veliki broj građanskih inicijativa. Moram da kažem da je radionica bila veoma interaktivna, da su učesnici izrazili interesovanje vezano za sve te stvari, a ono što je još bilo konkretno, da tako kažem, jedan rezultat koji će se nastaviti, to je upoznavanje sa servisima 48 koji funkcioniše u okviru velikog broja opština u Crnoj Gori, kao i Ekoskopa koji je naš servis, građanski servis za monitoring kvaliteta vazduha. Impresioniran sam zapravo tim stvarima koliko ljudi koji se bave i civilnim sektorom nisu bili upoznati sa mehanizmima kako mogu da procesuiraju neke probleme i za koliko mogu da očekuju povratne informacije. Arhuska konvencija je veoma da tako kažem, skoro ista kao i zakon o slobodnom pristupu informacijama, gdje se od građana i od institucije očekuje da taj proaktivni pristup imaju u cijelom tom procesu. Znači, ukoliko se pozovemo i na zakon o pristupu informacijama i na Arhusku konvenciju, imamo neki određeni rok kada institucije moraju da nas upoznaju s onim što smo tražili. Tako da mislim da su polaznici te radionice bili zadovoljni i da su na kraju otišli sa nekim konkretnim znanjima. A ideja je ovog projekta Razinaka da zapravo se aktiviraju oni ljudi koji imaju želju da doprinesu lokalnim zajednicama, do sada nisu mogli da koriste te mehanizme.